Od 20. godine svake godine se gubi oko 1% kolagenog tkiva. Zatim se izgubi elastično tkivo i hijaluron koji nam daje našoj koži vlažnost. Upravo zato je našoj koži potrebna njega i adekvatna prehrana kako bi održala svoj izgled i svoju svježinu. Mnoge žene ne žele filere, niti agresivne zahvate. Žele zadržati svoj izgled. Zato pružimo našem licu malu podršku kako bi se vratilo korak unatrag. Profilo je injektivan tretman hijaluronskom kiselinom. Nije filer. Ne dodaje volumen, ne puni lice i ne stvara umjetni izgled. Bez efekta napuhanosti i bez mijenjanja prirodnog izgleda lica. Tretman traje svega 10 minuta. Nanosi se kroz 5 točaka koje se zovu beauty točke pod kožu. Ako ne želite gledati vaše umorno lice i kada niste umorni, dođite u Woolife centar na savjet i konzultacije. Naći ćemo ono što vama najviše odgovara.